Kako najdostojnije definisati jahanje? Jahanje je harmonija tradicije i savremenog. Ono se smatra lepim manirom i još lepšim zadovoljstvom, a konje vezujemo za čast, lepotu, snagu i izdržljivost. Oni posjeduju duboko strpljenje i dopuštaju nam da razvijemo duh vođe i nove veštine. Ljubav prema jahanju ne zna za godine. U ovoj rekreaciji oprobavaju se podjednako i deca i odrasli. Deca čak u najranijem dobu mogu početi sa učenjem i obukom. Dete od 4 godine može samostalno sediti na konju uz nadzor odrasle osobe. Sa 5 godina može se upisati u konjički klub i vežbati na poniju, dok sa 10 godina može preći na odraslog konja. Jahanje konja može biti vrlo zahtevna fizička aktivnost, ali istovremeno i odličan način za povezivanje sa prirodom, posebno ako je ruta u seoskim, planinskim ili ravničarskim predelima, daleko od urbane sredine. Jahanje konja ima uticaj na poboljšanje zdravstvenog stanja kod nepravilnog držanja kičme. Pomaže i u mršavljenju, problemima sa srcem, metaboličkim poremećajima i motornim funkcijama. Veliku ulogu ima u poboljšanju mentalnog zdravlja, koncentracije, motivacije, savlađivanju strahova i smanjenju agresivnosti. Ovaj tip rekreacije biće zadovoljstvo i vama i konju ukoliko se pridržavate određenih savjeta kako bi užitak bio obostran. Reakcije konja treba znati čitati, jer oni svojim ponašanjem i pogledom upozoravaju čoveka na opasnost ili nezadovoljstvo. Svaki put pre jahanja pomilujte konja po glavi i vratu, jer su osjetljive i emotivne životinje koje zahtevaju nežnost i pažnju. Uz kvalitetne časove jahanja i kroz duži vremenski period i iskusne instruktore, kao i uložen trud, jahač će uspjeti u savladavanju tehnike jahanja. Dok jašete, sedite uspravno sa leđima i ramenima blago nagnutim napred i kukovima opuštenim kako bi pratili ritam konja. Nogi su blago savijene, sa težinom ravnomerno raspoređenom sa obe strane. Bitno je pete postaviti tačno ispod kukova. Uvek slušajte savjete svog trenera. Međutim, odlučujući faktor koji utiče na vašu bezbednost prilikom jahanja je ophođenje prema konju, kao i provera podešenosti opreme za jahanje, od koje je najbitnija zategnutost i postavka sedla, kao i provera kacige. Nikada ne potcenjujte svoj položaj na konju. Vaše dimenzije u odnosu na konja nisu preduslov za kontrolisanje kretanja i tempa jahanja. U jahanju ima određenih komandi koje konja stimulišu na željenu promjenu u smeru i brzini kretanja. Za upravljanje se koriste uzde koje se drže čvrsto, ali ne i pregrubo. Jednostavnim pritiskom stopala uz bok konja podstaći ćete ga na kas ili trčanje. Kako biste se zaustavili, dovoljno je lagano povući uzde ka sebi i pritisnuti stopala u uzenke. Ukoliko komande nisu usklađene, neće doći do uspešne kontrole konja. Na kraju jahanja poželjno je konja nagraditi nekom poslasticom poput jabuke, šargarepe ili šećera. Nesumnjivo je da se kroz rad i druženje s konjima podstiče razvoj samopouzdanja, ljubavi i poštovanja, ali da je najveći uspeh sticanje kvalitetnije slike o sebi i svetu oko sebe.